Om Swastiastu, semoton etno Bali, sapuna pijatra rahayu mangkin dumugi semoton sareng sami statekena rahayuran rahajeng sareng sami. Nah sane mangkin puniki titiang jagi manteyang pupuh sinom sane kambil titiang saking geguritan Saraswati. Titiang matur suksumoping banget majang ring semoton etno Bali sareng sami sane sampun subscribe channel titiang lan sane durung subscribe stata elingan like, comment, share lan subscribe saking mangkin. Doaning subscribe punika gratis nggih. Inggih kawitin titiang pamiarsa wangyang titiang inggih para pamiarsa sane wangyang titiang nyang rahinan luwe sane mangkin ngiring sareng-sareng nyang rahinan sane dahat mau tamu nipuniki Saraswati wastan dina inggih punika rerahinan sane kewastanin dinane punika wantah Saraswati wastannya ning ngiring sangra antuk gandeng sane mangkin ngiring sang rerahina suci puniki antuk gegitan sang watu gunung kagore gitu sane jagi katur rahinane mangkin memurde sang watu gunung sadurung giatane kadung nanging sedurung gitu nih puniki lanturang titiang Swastiastu nyen pemungkas maka pemungka hatur titiang ngaturang pengastungkar Om Swastiastu. Mogi sweca yang kawi dumugi ide sang yang paramekawi asung kertewara nugraha ring iraga maka sami ngicen sulu ngulati kertan kauripan
Dur taler mau pice suluh ring damuh sareng sami angin ngulati kekerdan kauripan ring jagate puniki ya. Om Santi 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 Om.